ni Ukraine. Iki gihugu kikaba gifite ikibazo gikomeye cyane cy'umubare muto w'abagabo. Nk'ubu harabarurwa abagabo 861 bonyine ku bagore 1000. Ikibazo gikomereye Ukraine kuri iyi ngingo ni intambara zihitana abagabo benshi kurusha abagore. Abandi bagabo bagahunga. Ukongeraho n'ikibazo cy'ihungabana ry'ubukungu ryateye abagabo benshi guhunga iki gihugu ku bwinshi. Bakajya kwishakira imirimo mu bumwe bw'Uburayi cyangwa se ahandi boneka. Kubera ibura ry'abagabo muri Ukraine, leta yatangiye gushishikariza abagore kujya ku rugamba aho bahanganye n'Uburusiya. Ibi byo gushora abagore ku rugamba biterwa nuko abagabo bakomeje kurushiriraho umusubirizo. Hateguwe imyenda ya gisirikare y'abagore 50,000 yose. Bagomba kwinjira mu ngabo za Ukraine, bagasangamo abandi barenga 60,000 bazisanzwemo. Si mu gisirikare gusa abagore bakoreshwa muri Ukraine kubera ibura ry'abagabo, ahubwo banakoreshwa no mu yindi mirimo bita kivunanye. Ubundi yagakozwe n'abagabo. Harimo nk'iyo mu nganda, gucukura umunyu, gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Ubundi iki gihugu cya Ukraine kibarizwa ku Burayi bw'Uburasirazuba. Kikaba kiri mu bihugu binini ku Burayi. Gihana imipaka na Belarusiya, Uburusiya, Polonye, Moldova ndetse n'inyanja y'umukara. Ukraine ikaba ari igihugu gikunda kurangwamo intambara kandi zikomeye cyane. Bitewe n'aho iherereye yo na Polonye, horohereza abarwana kuhatikaguranira bashaka gufata ibice biri hafi aho cyangwa se kuhagenzura. Abanya-Ukrainekazi ndetse n'Abarusiyakazi bazwiho ubwiza butangaje ku isi yose, bakaba n'abahanga cyane. Abashaka abagore nababwira iki? Munyarukira aha mwirongorere.